sweswi hi nga ta dyondza hi ku troubleshoot server ya hina in case u yi kuma yi yime hi ndlela leyiwani. Remember hi tirhisa XAMPP, so from ka XAMPP u ta yi kuma yi ri hi ndlela leyi. A yi le ku run-eni, so a hi nge show the main thing lexi faneleke ku xi run i Aphek na MySQL, right? So a yi le ku endleni ka auto start, so hi fanele hi configure ku ri loko system yi sungula na yona yi ti sungula hi yoxe automatically yi ti run. So hi ta boheka ku vona ku ri okay ya run na start Aphek yi ti komba yi ri ku run-eni, right? So a hi yeni ka MySQL na yona yi le ku run-eni. So mara loko system yi start-a a yi nge mi kuma ku power yi fambini, and then loko yi vuya program leyi a yi ti run hi yoxe, so yi fanele yi ti run hi yoxe sweswiwani. Alright, hi ta ya ka config hi ta select laha ka auto start of modules ku ri ku sungula Aphek na yini MySQL, and then a yi sunguli window leyiwa yi ri minimized, alright, yi tumberini yi ri hidden in that way. Then hi fanekele hi ya byela Windows 10 ya hina ku ri okay ku na fayili leyi hi lava ku ri automatically yi kuma mpfumelelo wa ku tsalatsala lawa, and then hi ta ya hi ndlela liya fayili leyiwani i yini. Okay, so hi lava XAMPP ya hina, alright, and then save. Alright, hi save-ini leswiya ma swi vona. So mara a hi se heta, hi fanekele hi ya ka kona kwale ku nga na fayili yaliya, right? Kona kwale ku nga na fayili liyani yi kwini, file location, fayili ya hina yi nga XAMPP, right? So hi ta ka yona, hi fanekele hi fika hi kuma tifayili letimbirhi, these two files, right? Hi fanele hi dila na tona tifayili letiwani, hi dila na tona hi ndlela leyiwani, ha right click henhla ka leyi yi kwini fayili liyani, XAMPP control, and then hi languta ti-properties ta yona, and then security ya yona hi fanele hi pfumelela ku yi tsaliwa laniwani, right? So ha cheka hi kuma ku yi na full control, right? Ha yi tika laha yi va na full control. Okay, and then hi ta na la ka XAMPP configuration the same, right? Because Windows 10 yi ya discover ku ri ku na ti-intruders ta ku tala, loko u nga swi ndlangi leswiwani wo tikuma se vanhu va kha va access-a information ya wena, na le ka leyi the same. Right, done. So ku hi endla ku yi ti sungula automatically, ne right click send,
shortcut to desktop, right? And then in the shortcut to desktop, we go to desktop. I lava Zambia hina wa shortcut to desktop. I khata. Then loko khata, then hi ku hi fanekele hi rana shell, okay? Hi ta ku Windows logo R, right? Control run. Control run, all right? Then wa sungula ku type shell ka mina hi liya shell startup, and then u ba enter kumbe okay and go. Hi makumu u ta paste yini shortcut ya wena, paste. I mean ti-program leti nga laha hi tona leti ti fanekelaka ku loko Windows yi sungula na tona ti sungula, okay? Especially loko yi loga in, na tona ti sungula ku loga in information leyi lavekaka. So hi makumu XAMPP ya wena ku nga server yi ta va yi ri ku running hi ndlela leyo, you can close and then ku vona ku ri mpela yi le ku running. Ya yo va na error ne, yo va na error, okay? I cheka so. I error ya database leyi, okay? But lani we can access server yi right, so the error leyi nga na yona i error ya content management system ya hina le ka setup, okay? Mara a hi ri chekeni again hi vona loko ri ke ni ya ta hi komba error liya. But server ya hina yi le ku tirheni as you can access this information through a web server, so I don't know what's happening here, but maybe we can call it a quit. Hi yona yaleyo hi hetile kahle kahle, server ya hina yi le ku tirheni hi liya. So na loko u restart-a u ta vona yi sungula yi ti sungula hi yoxe, right? That's guaranteed. Salute, out. Subscribe-ani kwalaho. Stop the